I pozdrav ljudi, ovdje The Gamer i u današnjem klipu pravimo trambolinu, to je tutorial. Sve što vam je potrebno je platforma 5x5. Jedan blok sluzi, ne jedan, malo više, lepljivi klip, poluga, crveni kamen, pojačivač, znak, bilo koje stepenice i blok trave. Da krenemo. Sve sada što treba da uradite je na sredini da stavite piston, lepljivi, koji gleda na gore. Od toga naredite blok sluzi, treba da 9 komada treba da bude i da izgleda evo ovako. Sada probijete ovdje i ovdje i napravite kao stepenice. Tako, ovdje ne. Tako. Ovdje jednu rupu 2 visinu, 3x2 i ovdje ovako. I sada ovdje treba da postavite ovako 2 repitera i na brzinu 1 i ovdje redstone da povežete sve do. Sada to je da se upali mašina. Sada da se ugasi treba ovdje da stavite jedan lepljivi bilo koji klip i gore treba poluga. To ovdje. To je off. A ovdje treba da stavite jednu polugu i na toj poluzi ovdje pored treba da stavite on. I sada samo dekoracija. Ne. Pogrešio sam. Ovako. Ne tu. Tako. I još na ove dve strane. I to je završena trambolina. Jao, kako felo. I tako izgleda. I sada što je samo da izbrišem ovi itemi. I sada što je fora, treba da pritisnete 2 puta ovo, da kliknete 2 put brzo na ovu polugu. I ona će raditi. Sada što treba kako da je ugasite, samo ovdje kliknete, može sporo i brzo. I evo. I to je bilo to za ovu epizodu. Pozdrav do sljedećeg klipa. Ćao.